ejo bundi umukazana wanjye yarapfuye w'umupfakazi, afashije umuhungu wanjye patro yari umucuranzi wa jabo. Umunsi wo gupfa kwiwe yamaduhamagara kumugora ati muze washikatiye musigare neza ndagiye mu ijuru kandi sinzotinda tizowangi ngize nk'imisi mikeya atumugora nkurikire ati dutinde nitugira imisi ati papa na mama munkurikire none mube maso mugende mutya ejo bundi umukazana aravuga ngo araza i Buganda ndinginga yewe reka twicare hamwe tabazanye arananira araza ngo ashike namuhamagaye na gatatu amagara yandabarawe umeze ute mama urakibuka isezerano ko imizi ari bikeya yamaturika ararira ati ico kumva mzewe ngo tuvugane menye uko ngiye ngo arangize twavuganye na gatatu ahwera na gatatu mu rukerera ku wundi munsi ndaza ngo mare gushika ndatekereza ndwara umuvuduko utaraba kwisi nagarukiye hatoya ngo mpere noneho ndatekereza saba abana ndabakwiza isi ese abana ndabashira muri ba nyina wabo bose ndabazi ko ari abakiranutse ese ndicara muri aba bana mpagase barye mbone zo kuriha inzu mbone zo kubasomesha mbone izo kubambika nizo kugabura ugego babushira muri uwo mwanya namafatwa n'umuvuduko igihe umuvuduko ndembeje ndi mukurara nicaye nkirirwa nicaye ndi imbere y'Imana umuntu waje kumbwira ngo humura yasanze ngize amezi 3 ndahuniza kuma ngona nisho kono mwana w'umuhungu ari jatimba hodi karibu tabagona makati nimeza Imana yambwiye ngo humure igiye kugufasha ariko none ndakanga akagapfu igiye kumfasha se yewe irazana babana basure bakore ariko gayo kwikikira inzira utazi ubundi muzu ndaguze miliyoni 30 maana kima chake chapita kima cha marijani, moyo wa mumewe humwamini wala hata kosa mapato, hutendewa mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Amen. Amen. Tusome. Haravuze ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose marijani igiciro. Mutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka. Ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Amen. Gatatu 28 Abagalatiya haravuze ngo none ntiyakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntiyakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntiyakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Amen. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala mtu huru, hapana mtu mke wala mtu mume, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi zake. Amen. 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 Dushimira Imana z'ukuri ikomeje kutubera Imana, kuko bene data bahaye babivuga. Je nemeye muri 62 nemeye na kabiri nakira umwuka na gatatu. N'Imana no muhamya sinabyibagirwa, kuko ikintu cyakubereye cyiza uhora ugitekereza. Nemeye ndakeneye kwemera, nemeye aragahayo. Noneho kera abashumba bazaga bakora imyaka 20 bakabaheza inkima, kandi ntibari bafite ikirato, ntibari bafite ishemize, ntibari bafite isuruwari. Iyo wagiraga akabutura kamwe gusa n'agashemizi gashanyaguritse, uwo maze haba n'imyaka 3, kuko ntiwabagemuhira.
wajanaga n'inka umunsi baguhatse ukazagarukana nazo zibyaye karindwi uriyo ngiyo. Noneho umugabo warumbatse akaba umunyamakere cyane, naho uri ngakiri hakurya akazampamagara ngo zishurike ngo zitambike ngo zirengane, ndaruha ngo mara kumenyera yazasigara hamagara simusubize. Muri kujya kutamusubiza kuko we yari mu ikanisa, pitamo kuvuga ngo reka nje gusengerwa nemere nazo zangora murege mu ikanisa. Nico canjanye ngo mara gushika sengerwa n'umugore w'umukecuru Mukarwaga w'abasinzira n'umuhungu we Kimugatito n'abakobwa babiri Lesa na Biya. Barasengera ngo mara kunsengera numva nyine numva basenze kuko naramenyereye kunywa itabi kiri muto cyane. Papa yazaga nduma kuja kumushiraho umuriro mu mategeko abagabo babaga kugatorero nkariya bagahamagara abana akavuga tugende uhayunywa tirisi. Muri kujya kugenda uhayunywa tukarimenyera. Amen. None ni mugoroba mvuye umuntu bano bantu nemeje bano bantu mpanigisha pastor imbere y'Imana n'imbere y'izamaza. Muri aba bantu twigisha turi kumwe uzoza ugenda naruzo mpamagara. Sinokwemera gutakaza umwanya w'iminsi 5 w'iminsi 3 yaje. Uzoza ugenda nawe umugore uzoza ugenda naruzo mpamagara tinyana kagenza nawe batumusegera genda neza natagenda neza Imana ikure. Hazungu haba no gushingira ntugasubire gushingira umuntu ugira ubwo uzumushingira nubona bigenze nawe usenga apfe. Mwanywanyi gihango none gihango mwanywanyi cha Bibiliya nico guceza Imana ndiziceza tibibaho sino guhagara hejuru ingamba muri ngumukazana wanje uri kumugore wanje ngo ntongane mvuga ibitavugwa ngo numara ubikinishe kwihorera tibirimo. Icyo gihe abamama bari hasi cyane bari basuzuguritse cyane. Mu mwanya mbona abagore barajatiyewe haje abashitsi bavuga gucakira none guze tugende kubateka kwirumba turagenda ngo tumare gushika nje mpfa kubaje inyuma urumva nje wemenjo umugoro kamwe utebutega abashitsi nariza abashitsi cyane turagenda ngo dushike bavuga ati bavuze ngo umuntu wese yirege ndirege ko ntacyo nzi ntacyo baranyigisha ngo bambwiye ngo iki ni kibi iki ni cyiza ndirege Imana ariko Mana none ubwo nirega umfashe nje kundaraza abagabo sije kuya abagore cyangwa kuya abakobwa. Ninjiye mu ikanisa sanga mu mutwe hicaye abagabo muri uyu mutwe muri uyu hicaye abagore muri uyu hicaye abagabo muri uyu hicaye abagore abakobwa bari hagati nibo bari gutyo nibo badafite uwo habiregeje. Ibintu birangoye uko sendagira nte Mana ndatambutse nyine ndaje muje kubegera numva akagakobwa karasetse ngo ariko waje dusuzuguye babarize ngo ariko nyoko ushya kubabaje zo kubita inka mbabarize ngo ariko uzusetsa abantu nabi mbavuze ikabarya mbabarize yamaniregesha abasize n'akantu kamwe burya haniregesha ndatangaye uyu mwana w'umukobwa kumva ari n'Imana amamenya nuko nzandagira nuko nzambabazanya na bamarujana badatabuja uje kuja kubegera negera mpande kuko mbonye Imana mama negera mpande ati bini biki bibaye noneho rero n'uwo munsi namenye Imana ngo mve muri yanzu kwirega amahombe yicogiye ngo amahombe yagiyemo abantu abagabo safunwa n'abagore safunwa na mama asha na mama ngiye maombe atugiye maombe aya masozo ndize nyatahali ngaza na manumva ko ndagurumira mu mwanya ngo aje kwinjira na Mungu. Amen. Kemba sobanura amani kemba nderezwe kemba gahanuye
rero bene data, Bibiliya izivuga ngo Imana ngo si umuntu ngibeshe, ngo kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Bibiliya izivuga ngo izireba imisozi igahinda umushitsi, ngo ayitunga urutoki igacunga umwotsi. Imisozi zireba ni ibibazo byanje n'ibibazo byawe. Ukuye kutizera ko kwamaza abantu imbaraga, kutizera kwamaza abantu imbaraga. Ariko iyo kwizera guhari, Imana n'Imana, ikibazo kiraza none asenge mugabo. Iyo wizeye gaje udusenga, iyo wizeye uza wivunyeta gutya gusa ikambibonda ko. Amen. Amen. Soma ijambo ry'Imana, Imana yaduhaye muri kino gihe, kandi nje n'ukuri ndi mukurira araho nkagirwaho. Twobona he umugore w'intungane, mke mwema, nani awezaye kumwona? Umugore mwiza ninde wo muronka? Imana iyo ndizi ko ari abagore, izi ko ari ababyeyi. Yohana 10:35 haraba ngo namwe murutumana. Kubera iki? Iyo umuntu usome mu Itangiriro 1:20 sinibutse nimba n'umunani, Bibiliya iravuga ngo Imana imaze kurema umuntu ngo imugira umukurambere. Imaze kumugira umukurambere, ibwira Ibrahim ati ngaho itibinda amazina. Adamu itibinda amazina. Adamu yavuga ati ziriya ni Imana tubatangaye. Naje muri agenda niko nari navuze. Amen. Yavuga ati iriya ni imisozi, Imana ati ndatangaye kabisa. Erega naremye umuntu uri nkanje, ngo irangize gutangara. Yabivuga ngo nguhaye gutegeka isi ngo n'ubutaka. Hari umufrero w'igahororo hariya Mazango, aherutse ngo gutanga ameza, buri kintu bitangiye arayatongera, abantu bose barahunga kandi bababa. Aravuga ngo umuntu watoye isahani y'abandi, umuntu wariye kunga y'abandi, umuntu wagize ute kanywa ameza, barahunga bose, abura abayanywa, banywa ngo ari abantu batatu. Rero kwizera, twaravuze ngo kugira ngo umugore abe intungane, ijambo rya mbere ni ukumenya Imana. Kuko iyo wamenye Imana, tuyoborwa n'ibyo wakuye iwanyu, tuyoborwa n'ibyo ubonye isi imeze, tuyoborwa n'ibindi, uyoborwa na ya Mana wamenye, nizi kwereka ukubaho no kugenda. Noneho muri ibyo bintu usomye mu Efeso 2:4 ndakeka haravuga ngo icyazanye Yesu ngo yazanywe no kuja guhindura abantu ngo bareke gukurikira ibyifuzo byabo ngo n'ubushake, bareke gukurikira ibyifuzo n'ubushake. Rero n'ubu Imana yahitubaza ngo twobona umugore w'intungane, ni ukugira ngo umuntu areke gukurikira ibyifuzo, areke gukurikira n'ubushake, aje mu ruhande rw'Imana. Mu ijambo ry'Imana wobona abamama bakoreye Imana b'intwari zitangaje ziteye ubwoba, bakoze imirimo y'Imana. None wajya kureba ugasanga abantu baremeye babisaziyemo, ariko icyo bakoze kirihe tikiboneke. Nabwiye umwana w'umukobwa n'umukobwa muto, ubu ngubu ndakeka ko byaye 2 cyangwa 3, nabwo n'ubu nyine bitabije gutangira. Jewe zankora mu muryango w'imfubyi n'abapfakazi, kandi by'ukuri kumva niho shitse, kumva umutima wanje uranyuzwe. Nta murimo numva w'Imana ukomeye ntaho. Kubera iki? Imwoba nabaye umuvugabutumwa wo gutangiza ikanisa. Gutangiza ikanisa tibisa no kubaka, tibisa no gutema imirima, ntibisa takindu bingana. Urumva nazaga ngenda mu mwana batabwa ngamashka buri munsi kagira yinga, kama nicara ku mugogo w'igiti, kaguma karirimbo k'igitabwa narinzi gatoya, ninjambi kwaneza te kunije nyine
nta wundi muntu, kugeza aho mbonera uwa mbere, kugeza aho mbonera uwa kabiri, kugeza aho mbona uwa gatatu, kugeza aho mbona 180, kugeza aho mbona 200. umwe yemera. Kandi kuvuga ubutumwa biragoye kurusha ibintu bibaho. Uyu yaje mu mitego tukajana, uyu yaje gukura imyumbati tukajana, uyu yaje guhabwa ikiwanje tukajana, uyu yaje gutsinda ibiti tukajana, uyu yaje mu matabi tukajana. None gakaza kutwaje itabi ngaza gikoreye. None kibacanjanye niki no kumuhindura. Yesu nawe ukwikorera umusaraba tiwari uryoshye, cyari ibintu bikomeye. None rero bana data, bica gituma by'ukuri n'ukuri ko ndabivugana agahinda kenshi mu mutima, kandi simba bivugana agahinda afite ubwoba, kuko turaziranye namwe ntawe uzukorera Imana ngo ayobekane ku isi. Tawe wira Minembwe hari umuhungu ukorera Imana, umupasiteri witwa Dogo, afite abana b'imfubyi b'abembe n'abapfero, agiranye imyaka yose yabatangiye mu 2017 arabafite n'ubu ni bagaburira kuri charge yiwe wenyine. Abo bana bazavuga ngo gusa kuba yarabagaruriye kuvuga ngo papa, ati ni ikintu cyaratuvuyemo tutari tuzi. Ubu nyine afite abari 7 barangirije Bujumbura n'Igoma. Muri ba bana bari barapfuye, kandi murabizi turi ubwoko bwiza burenze, ariko turi ubwoko bubi butashije. Iyo umwana bayipfubye y'abakuru bacu n'abarumuna bacu, twese tumugira icyombo cyo mu gutiratira. Uyu nguyu mvomera, uyu nguyu uzoza ufashe kumeza, uyu nguyu uyu nguyu tumva. Hariho na bamwe bari mu kwama baza bakajya gukura abana mu kigo, bashika bakabyarira aho ngaho. Ejo bundi baramujanye umwana w'umukobwa, ngo yayi mwana wacu uraje mu kigo, urone mu muduhereze, washaka twarinda. Mama ko twarinda twebwe kuko turabanyembabazi, turabwanira mutugarura nako gahinja tukareba. Turakagarura nako gahinja, umukobwa arakomeza arasoma, n'ubu ari mu masomo n'akana ke kari mu masomo. Imana ihabwa icyubahiro, kuko icyo twanga nuko ikiremwa muntu giharibika. None rero bene data bavandimwe, uwo mugabo n'umugabo uteye ubwoba, iwe n'umugore we bateye ubwoba. Abo bana za umunsi byo kurya bishira mu kigo 47 bakaja mwadogo akabagaburira. None uko turamuyobewe, cyangwa tuyobewe ko ari umwihanganye, cyangwa tuyobewe ko umugore wari umwihanganye. Ariko wewe jewe waremeye ugera kuki, waremeye ukora iki? Bibiri izivuga muri Matayo igice cya 28 n'umurongo wa 7, umunsi Yesu apfa, agize iminsi yapfuye, abagore bigira inama, abagabo bahwereye, abasore bahwereye, abize bahwereye, tawuhaye utamanjuka. Abagore barongorana baravuga ngo tuje kumva, tuje kureba ibyabaye. Urumva izo ntwari, tuje kureba ibyabaye. Kandi Yesu bari bamuhamze, bashiraho ikibuye giteye ubwoba, bashiraho n'ubushishi, tuvuge bashiraho isima, bashiraho abasoda bamucunga. Daimoni nazo zirahamagarana ku isi yose, baturiya mugabo bakavamwo, murabamusuzuguritse. Muzabwe ngo Yesu gakuzuka ni ibintu byoroshe, ni ibintu birenze ubwenge bw'abantu. Iyo datwigishije uzumva ari aratugambo, ariko ni birenze ubwenge bwawe. Baraza urumva bose byaraho, babagore bigira inama, bo baravuga ngo reka twebwe tugende tuje kureba, tuje kumusiga amavuta. Naho n'Imana yabateguje ngo ari bo baba bavuga ubutumwa ba mbere, intwari za mbere mu bagabo no mu bagore, bavuga Yesu ko yazutse. Bakihashika baja kuhegereza, barongorana bakabwirana batariko ko twaje n'indudukuriraho ryabuye, batagereza imbaraga zabo bakabana n'izakura ryabuye. Mukanya ngo marayika w'Uwiteka araza. Bibiliya igiswahili zivuga ngo kalivingirisha, marayika sinawe hari ingorane, arahirika rirahirima ngo marayika umwe agicaraho, ati cyari gifashe data kivuyeho, reka ncicareho.
aricayeho. Mariya na Madagana babarashitse bashikara baza ngo se ko murashakana, bati ko turashaka Yesu. Ko murashakira umuzima mu bapfuye, tiyazutse yazamutse, nawe kumbe Yesu nawe ntiyakiva mubwo, kuko yari afite umubiri w'Imana. Reka subiremo. Amen. Amen. Ese vura yabakanye. Umunsi wazana umpanga kurabona ko kwihanga. Ni kawaida. Tituragira tukanyagirwa. Titaduhinga tukanyagirwa. Tatugenda dusaba ifaranga tukanyagirwa. Tugakandaga no mukungu. Nta kibazo. Takindi cyokanga abantu. Urumva igitangaza gikomeye, hariho ibintu bitangaje aho hantu, hari ibintu bitangaje. Iyo kurya bahabaga n'abantu n'udukurira ibuye basanga rivuyeho, ngo basange rivuyeho, Yesu abacaho ndi bamubona. Yesu abacaho ndi bamubona. Yesu ni gihangange. Yesu ni gihangange. Agira imibiri itagira abandi bantu. Ijambo rya mbere muzambwira ngo burya yapfuye yagiye ubuzima umubiri. Bahanze umwe azukana undi, ajana umwe kuzimu. Ajana umwe kuzimu. Aragenda ikuzimu, yageze mu bihumba 5. Ikinyarwanda bazacita ikibembe. Iyo wasoma neza uzabona ikibembe, kuko kendi kiza kivuga nk'ikibembe. Kizagira ngo aramanuka kara kabumbu, ariko isoje ngo arishuka wakashuka wakashuka wakashuka, marake alishuka akaingia mshambuli ya kwanza, akashuka shambuli ya pili, akashuka shambuli ya 3, akaishuka shambuli ya 4, akashuka shambuli ya 5. Na kile wanasema ngo aramanuka gusa nanamu kuzuka, azuka nundi mubiri, azuka nundi mubiri. Badahaye babona, badahaye bamenye waliwe, ngo ashika hagarari iruhande rwa apostoli n'ababo bamara kuvugana na marayika. Marayika babwiye ngo yazutse, ariko bakubanuka batazi waliwe kandi babizemeye buke. Ngo bagakubita kabiri muri Yohana 18 no kuri 6 bahura na Yesu, ngo bashikati yewe nyiri bustani, yewe nyiri bustani, tiwomenya bamujanye, tiwo tumenyera bamujanye. Yamambwira ngo Mariya ngo yamumva ijwi ryawe, ngamambwira ngo mwarimu we, mwari ni wewe mwari, ko turagenda dushakisha naho ni wewe mwari. Yesu yamambwira ngo mvuye ku Mana, ngo ariyo Mana yanyu, ngo sinkibita abagagu, ngo sigaye mbita inshuti n'abavandimwe. Amen. Mwarangiza babwira ngo mugende mubwire bene data ngo ndazamusangiye ku Mana, ngo ariyo Mana yanyu, ngo ariko mukanga duhurira i Galilaya. Amen. Ngo bamukubita amaso batako turatangaye. Ko turashakira kuzimu, naho muzehe ahagaze iruhande rwa bustani. Amen. Batandukana nawe, ariko Yesu ni igitangaza. Barajabwira abigishwa ati nukuri turamubonye. Batariko abagore bari hano muzi gushusha enkoro, musarekera nagaza nigisha kandi mwiganza ibintu zose. Amen. Amen. Kera nagaza nigisha ngumvira inyuma, iri inyuma akunda kuba abantu barafashe neza. None se botere kumutsima ha ukicara inyuma tugavangura umuntu ugira ubwenge yihuta nawe umanya bure mu bandi, ariko kwirwadikira inyuma nyine ni inyuma. Ijambo rya kabiri ni ukuri umuntu uzuniza mu kanisa afite ikibazo kirushaho pagani bose ku isi. Amen. Narabyigishije ejo bundi, umugabo w'Ibujumbura ariko tubona nziza, umugabo w'Ibujumbura amahaguka mu kanisa Kurabisha pastor we twaruhara kwayavuga ngo guhungiza nica, ubwo hayavuga namamwohereza ibipande bivuga guhungiza 19 mwerekana bahungije 3 bahano. None Ibrahimu yarahunije, Imana iramubwira ngo ubwo wahungije ngo nzoguha n'imyaka 430. Bajimisi barakubitwa imyaka 430 kubera ibitutsi. Ruhara nahungiza imureke, Ibrahimu barahungije barabari. Kandi guhana kw'Imana ari igitangaza. Yo kureba bityo ukabura ibitotsi imyaka 2.
kureba gutya imboga ntizazisha kandi zifite umuriro ziteze ngo abantu bibi igice cy'icumi ngo bazambara amakoti ntibashyuhe ngo babike ifaranga ngo zikanyerera mu mfuko ngo bakarya ngo ntibahage ngo bambara ntibashire imbeho itanga ese abantu baba nawe warwaye positivity ngo none wahano oya nawe uko kunanukura hano nawe uko gutera ibigori ntibimerura hano nawe uko gushaka ifaranga ntumenye kuzishereka ura hano amen none kibazo cyabaye twararakaye abavuga ubutumwa benshi bahari ubunyine nabo umujinya ndagahaye kandi batari mumenye ibyo bavuga n'ukuri uwompi kanisa ubunyine nukuza winjira wavuga ngo ndurabeshe wavuga ngo ndurabeshe kubera iki iyo usomye muri samwe ukavuga ngo bera ngo bazaga batungana udushubije muri aganura kare dushubije muri tugiye kurebera kwizera kugukiranuka kw'imirimo n'imibiri ariko Bibiliya aganoje pia iravuga ngo ni wizera urabarwaho gukiranuka imirimo iza nyuma amasadaka atadutanga sayo kutujana mu ijuru natwerekana ko imani yabyaye imani yeze buto ariko Paulo yaravuze ngo mwote matunda ngo tena yadumu ngo mweri butungo kandi zikomeze amen mwarakaisa amen kwigishaga nukurwana mubadaga ngo hari umurundi waguze inyama warateka umwanya imbari yahuye n'igisi wafata cyangwa ngo arashikura akubita umutwe akunza ati yewe nari nakuguza hari wo kurya sinari nakuguze uri wo kurwana ati bugiye kwizera kumenya Imana ukayizera ni urugamba rushakishwa ku isi yose amen nukuri nimba mutura batesi nta muntu utizeye uryamo kajamiriki urwaryamuriki kuraryamuri umuntu nyabaka kuraryama werekeje njabaza bivuga nkumva ndasa n'uwarwaye umutwe kubera iki amaboko mbona n'Imana ndahandi nabo ejo bundi umukazana wanje yarapfuye umupfakazi afashije umuhungu wanje Patro yari umucuranzi wa jabo umunsi wo gupfa kwiwe yamaduhamagara kumugora ati muza washikatiye musigare neza ndagiye mu ijuru kandi sinzotinda tizoba ngize nk'imisi mikeya atumugora nkurikire ati dutinde nitugira imisi ati papa na mama munkurikire none mube maso mugende mutya ejo bundi umukazana aravuga ngo araza i Buganda ndinginga yewe reka twicare hamwe tabazanye arananira araza ngo ashike namuhamagaye na gatatu amagara nyandabarawe umeze ute mama urakibuka isezerano ko iminsi ari bikeya yamaturika ararira ati icyo kumva mzewe ngo tuvugane menye uko ngiye ngo arangize twavuganye na gatatu ahwera na gatatu mu rukerera ku wundi munsi ndaza ngo mare gushika ndatekereza ndwara umuvuduko utaraba kwisi nagaruke hatoya ngo mpwere noneho ndatekereza ese aba bana ndabakwiza isi ese aba bana ndabashira muri ba nyina wabo bose ndabazi ko ari abakiranutsi ese ndicara muri aba bana mpagase barye mbone zo kuriha inzu mbone zo kubasomesha mbone izo kubambika nizo kugabura ugenda babushira muri uwo mwanya namafatwa n'umuvuduko igihe umuvuduko ndembeje ndi mukurara nicaye nkirirwa nicaye ndi imbere y'Imana umuntu waje kumbwira ngo humura yasanze ngize amezi 3 ndahuniza kumangwa na nijoro
Mbona umwana w'umuhungu arije ati ngo hodi karibu tabagona amakati ni meza. Imana yambwiye ngo humure igiye kugufasha. Ariko none ndakangara akagapfu igiye kumfasha se yewe iraza n'abana basure bakore ariko gayo kwikikira inzira utazi. Ubundi muzu naguze miliyoni 30 kandi mfite bene wacu b'abagorora benshi bari muri Amerika, ariko uko ndasomesherezwa n'umuhungu w'abazita ntazi ntarabona witwa Mutoni n'izina nzi n'impamo, ariko yanyanandikira arambwira ngo uyu mwaka n'uwaje kandi abana banje umwaka umwe biga kuri miliyoni 6,800,000 ubu ko bari none ko murabona nubona iyo nzu kabona abana biga ndapagashe kandi ngo kuvuga ko Yesu ari umwami. Kandi ngo kuvuga ko Yesu ari umwami, kandi ngo kuvuga ko Yesu yankijije umuvuduko w'ibitekerezo. Urakira umuvuduko urakira mba muzima. Amen. Umuvuduko urakira. Amen. None uwo bintu bidahata bavandimwe. Aba bana bacu baraha, aba bantu bose nimureke kuja mu tuntu tw'umujejo. Fata Bibiliya wiherere, wa mukobwa we nawe wa muhungu we ube nk'abandi. Muzagira ngo mbonye ishakoze nikiye kimuhindura umutware. Kurabona ko mu bahungu bari mu Rwanda ejo bundi barabajije kuri YouTube barabaza ngo mu basore bari mu Rwanda indi ufite faranga nyinshi ngo nimbonye aho suturirimba mu gutunga ni faranga zo mwasekuru. None wowe kurakina n'Imana mze uraje kumpa za ndirimbo z'abamama bombi no kuri Imana yontiza aba bagore baririmbya no kuri yo batiza. Amen. No shaganye igihugu. Haleluya. No shaganye apana biza. No shaganye igihugu. No shaganye igihugu. Twakoze theatre imyaka kari 30. Amen. Zankora theatre zo kwa Yesu akora amatheatre y'ingo kagenda mbande bingo kundu zifashe nabi yinga kazikora amatheatre. Kicicike. Kamenya ko ari mwaresa akavuga ko ari mwabi. Kamenya ko ari mwamanasi akavuga ko ari mwamatiyasi. Ariko bora Paulo amaze kumenya Imana, amaze kwakira Yesu, baramufashe muri Efeso iza Abakorinto ba 15:20-31 baramufata baravuga ngo Paulo wabaye ikirenga, baramujana bamuta muri parike. Igiswahili yo kivuze ngo hayawani kiba kivuze ngo nibe bazari zirimo muri yo parike, nta mpyisi yari ibuzemwo haba n'umwe. Iyo kivuze ngo wanyama kiba kivuze inka cyangwa imbogo gusa, ariko igiswahili kivuze ngo hayawani kiba kivuze ngo nta mpyisi n'imwe yari ibuze muri yo parike. Amen. Number 1 baramufata baramukubita. Bibiri ziba ngo bamukubise inkoni 39. Abantu yo ni inkoni 39. Bamubabaje imibabaro 39. Bakubise inkoni ziraheka, bakubita zabakora ziraheka, bakubita za mijereti ziraheka. Bibiri zivuga ngo bamwanditse kuzuba. Babanga urebe izuba rirenge udahumbije. Yamara gutya abastabara naha yagira ngo aragarura ijosi bakakubita. Yagira ngo yakishinyika. Yamara neza buriya. Irindi rimwe baramubwiye ngo uzozujya niposho gusa. Kuwa gatandatu gusa. Kuwa gatandatu nabo ngo ndibamuhibyo kurya ngo bakamuhibza gahimana. Bakamucafu, bakamuha amarazima. Bakamuhinkara ingwari yawe. Paulo arateseka muri za nkoni zose arakubita ngo amugarure ngo bashike Imana atangira kwigisha. Nico gihe yavuze ngo iyo dufite intege ngo nico gihe tuba dufite imbaraga. Amen. Akamutangira kwigisha. None atangira kwigisha batari kwi. Iri jani buryo abaye gute? Iri jani buryo ntizarwumvira abandi barimo. Abandi baba bari mu bintu ukigipfayo ngo bari mu bindi. Baramufata uwo munsi bari bamujana muri parike. Ngo bamushize muri parike. None ngo bamutereremo abasha amaguru n'amaboko.
inyamaswa intare zikabaduka ati uwo ninde, zahindukira gutya ngo zose zikarwara ibifukunyi, zose zikarwara ibicuri, bakabona zose zirihiringisa hasi, bati noneho turashize. Nibwo bamubwiye ngo garuka Pawulo, Pawulo ngo avemo 10-3 barabaza ngo uri umuntu nyabake, arabya ngo nubwo tugenda nk'abantu indwara zacu sikiza, ngo zifite imbaraga z'Imana, ngo zazifata mbere ibitekerezwa mu mutima, ngo zigakubita impaka hasi, ngo zikarwanya ibyishira hejuru, ngo ziteguye guhora ubwo kumvira kwacu kuzaba gushitse. Baramurekura, bamurekura umubiri wacuye wahindutse adari umuntu, ngo ahure n'abambere batese Pawulo, uri umuntu nyabake, bati nuko bakugize. Arabwira ngo twebwe ntitureba kuyiboneka, ngo tuba tureba kubitaboneka. Aho yenda bakabiri bati Pawulo nuko maze, arabwira ngo ibyo warayihwayi bizutemera ubwiza bwiteka. Azari kuvuga uri arori agage, uri umuki wa mugabo naho ka Yesu yamwishiye mu magufwa, aramubandanya amwishiramo. Ufite Yesu. Amen. Amen. Kwizera iyo kwabaye muri wewe, uzubona wowe na Yesu murundu. Ariko Bibiliya ivuga neza ngo hagati muri we, ngo muri we, katika yeye ndani yake. Manake iyo wizeye uburi muri we, igihuri muri we tagukomesha. Tamagambo komashitari kandi za komashitari zafashe. Unda gasenga kamabwira za komashitari 300. Kona kwashira dito. Kuma kwashina umunyabwoba. Umunyabwoba. Amen. Amen. Guverinoma satani gani guverinoma. Ukuwajanya impamagazi kumpamagara, yajanya n'ingabo za satani zivuga ati tumutera indwara rware azoreke kuza. Baratsindwa. Baja mu mabariyeri, bajana mu bikiro zose baratsindwa. Nukuri n'impamo amagambo kwigutoya aje jakwirirwa mudumira zanirwa so. Rega nisomera di magambo numve ayandi yofasha akwirirwa ngorwa nibi, reka so ijambo ry'Imana. Sana mu ijambo ry'Imana muri Luka 7:36 wahabona umugore ngo wari wanzwe n'umuhana wose, ngo wamwitaga umunyabyaha. Wamubonaga wese yaracinyikaga, umubonye agacira mu ivudika, umubonye ati dore nyabusa, umubonye ati dore nyamatambi hano, umubonye ati dore ikorogo, dore jaribu, dore kigaragazo. Yesu ngo yinjire mu nzu, ngo yicare hasi, ngo amukubitishije ati ni Yesu w'i Nazareti. Yama ngo yirukana mu wiwe, washika batuye ngo ishupa ry'umukondo ngo ryuzuye amavuta y'igiciro. Yamaza yirukanga, washika yamamucuncumuriye hejuru, acuncumuye. Umva, Imana ikeneye ngo abagore bakoreshe ibirenze, ikeneye imikondo y'amavuta. Amen. 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 Acuncumuye. Wacuncumura batako Yesu azavana umuhanuzi, bati kibuzarira nyene ni kibuzarira, bati haramu ni haramu, bati koikoi ni koikoi. Asoni biriya mbafu mkozeho. Kandi uwo mugore yakoze igitangaza, ngo akampanguza na ulimi wake na nywele zake, imisatsi acishije wabona ati yabicamo makubisa ururimi, makubisa ururimi. Atariko yemewe Yesu we nyanduza kwara kuri gata, baterwa akagabo k'injanju katagira ubwenge. Tasoni umusatsi wa nyanduza ni wahagushisha. Yamamubwira ngo mama we, gwese ko mubabajwe n'uyu muvyeyi, kandi amategeko y'Abayuda avuga ngo umuntu naseruka kwiremba bamuheza amazi yuwagire, ko ntayo mwambaye mutujuje amategeko. None umba naguje amasozo n'umusatsi ni waje, kandi namwe mwatsinzwe. Yamamubwira ngo mama we, mugenda mu kwizera kwawe kurabukishije. Amen. N'ubu ngubwira ngo Imana, umuntu uzimana neza taza bikirara. Amen. Ndaze bikirara
umugabo w'inkanu, yoba umugabo w'ingare, yoba umugabo w'igikonkoboke, yoba umugabo w'indwanire, yobande abana nawe neza. Amen. Cyo gituma ijambo ryatujeho rivuga ngo nobona he umugore w'umutima. Amen. Nobona he umugore w'umutima. No kugira ngo twigire kuri abo babicitegererezo, twigire kuri baya bagore bagiye kureba ko Yesu yazutse, twigire kuri uyu mugore wakoze igitangaza. Wibutse za Dorikasi yari aho yari yasomye avuga ngo mugira materie taho yarungutse mu mutima, kandi igiza gitangaza Dorikasi ngo yaza gatanga igice cy'icumi kidaheka, yaza gatanga amaturo ya niyinga adaheka, yaza gatanga ibyo baciriye bidaheka, ariko aravuga ati no, ibindi birindwiri reka ngire n'ibindi niyongerere nera imirimo kure ngorere Yesu ibikwiranye nawe. Amen. Amen. Ngorere Yesu ibikwiranye nawe. Yanje gusonera imfubyi n'abapfakazi. Imana iri mu ijuru irashima, Imana iri mu ijuru iguka neza. Ngimare kuguka neza iravuga ngo mbonye igitangaza mu bari mu isi, mbonye uwamenye ico namuremeye. Usanga Bayiburayo 2:6 hazavuga ngo umuntu niki, ngo umuntu niki kuye ngo mugenderere, ngo umuntu niki kuye ngo mwibuke. Maana yake Imana mukukurema yakuremye uri igifuma, yakuremye ifite shabaha y'ibyo uzokora, kandi guheza gakondo tuvugisha umutima wera. Ababaza bahabwa ngo ni ba mvronere ni bande kuja mu ijuru ndi babifite cyane bo bamba ku ikarisa no bimameza ibiti batemnaguye gusaka ko rero no bimameza timumwameza ibiti bizimana babitemaguye hobi timumwameza ne bamwisha mu nyinshi bakugira nyumba 10. Bibiri izivuga inyusho zavuga ngo nimba aba bakristo ba pastor Imana imbabane pastor, aba bakristo ba pastor habonetse ngo umudafite toilette, pastor kwekuje mu prison na nyumba 10 bombi icarimo kamba bajana bashoreye, kuko Bibiri avuga ngo twiyeze ku mutima twiyeze ku muri. Icyakabiri muzamusoma neza mumbwire itoilette ya mbere ku isi ninde wayabatse n'abayuda, havuzwe n'Imana mukubana Musimani babwira ngo bubake. Amen. Amen. Mwari murakari. Amen. Murakari usitamu. Nawe nikorogori gufi. Abisiraheli Imana yari bapanze neza. Yari yavuze ngo amoko 3 yubake muri uyu mukuba, ayandi 3 yubaka ngaha, ayandi 3 yubaka, ayandi 3 yubaka, ngo hagati ngo habe ihema yo guhuriramo. Ariko muri ihema yo guhuriramo ngo inyuma y'iyi mihano kwipanze ngo murebe ibihosho, ngo mwimbe, ngo kugira ngo ariho muzoza muja ngo indwara zitabafata. N'Imana bivuze uko bazungu bari kwigana Imana n'Imana bivuze ngo Imana yakubivuga yamivuga ngo abantu bose bazabumva Imana. N'ubu rero Imana yashaka yuko tugana nk'Imana. Amasomo y'isi tuyita ruhu rw'inda, tuyita ruhu rw'inda. Uko hano hari abana bari muri za seo ni muri seo takinda twanura na kimwe no mwabirzo yiza ndibamenya kubipanga ngo ndi muri seo, uri muri seo yaye, uri muri fuyo. Iyo ba muri seo ibyo wiza ubwabiko wabyigisha so na nyoko, wayigisha abo muvukana, wabyigisha abo muri kumwe. Amen. Amen. Kwizera kuza guharara, kwizera kuza guharara nukuri. Amen. Amen. Jesi ndawa revera pasteur kanisa, nabaye revera pasteur mu 8 niwo munsi wanje sengera ku revera pasteur. Ndangije ishuri n'ubu biranditse muri diplome ndayifite hano. No ngo amare kukonsengera kubivuga butumwe ejo bundi barambwira ati pasteur wawe revera yarwaye none ga usigara mu mwanya wiwe ko araje ku bitaro. Ndagamba ndi tuzashoboka nazarumanga komerewe tuzashobora butugu
Futugendo ndende. None washike sanga umwana bandumyemo. Namana sikizera umwana mfete. Sigara nasi. Tagi. Bavuze ngo njera ku munini none gangiye kubayo. Tuzamvayo umunsi umwe ariko indi misi yose ngiye kuba ku munini. None washike sanga n'abantu batazinjira urukerera batazabinjira ku mibyizi. Nama ntangira saa 11 kama nije ngasanga ko bararya. Mukomeze ngo muri nje ndiko ndasenga. Ngasenga. Kaba nije muri na methodiste na catholique nande nje se bandumye kwandi. Bandumye umwana. Bandumye muri bande. Ndasenga ngije kumara ukwezi. Mbona abagabo baraje ati mzee we. Ati kubita ingoma tukurumurire. Ese mundurire gute? Bati uzukubita umunsi ushaka mu mugoroba twinjire no mu rukerera twinjire. Nakubise ingoma y'umunsi wa mbere. Twinjira turi abandi 140. Amen. Rukerera rwa mbere. None ngo mara kugira yanyigisho zo kugenda nasenga mu mazu. Ndasangira inyigisho zo kwigisha urukerera kwidirisha. Kamaza kwidirisha saa 11. Bwana sifewa. Yesu no mwami. Murayana ni maya musenga. Haleluya kumva muzu bati Yesu. Kumva bararize. Tabari habwa icyubahiro ko ibakaga. Numurimo. Samaryago numurimo. Mbere y'Imana n'imbere y'abagabo twara abakristo nk'22. Ariko abana ba Serepa bakaho benshi ba Methodiste bakaho benshi. Buri munsi yinga ninjirana gipaka zibiri zimbombo. Tinjirana ipaka zibiri zimbombo nkijirana amabenya yuzuye isashe. Bwana bukaza bwose bugashungera buri nko buri. Mama ushikante kilomoyo wibonye mama. Tuzo mahana kugeza yose. Akandi kana nakugabagara tunaje. Nari ibenya zugwa. Ndumugana. Uburyo korali dufite kandi nyinshi babana bose ba Methodiste banyine batugenda mundukura none nkubwire kuzuzwa sugusubiranamo. Amen. Mwakire ndangiza amen.